Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berataan berdapat lagi kita di YouTube channel Anang Bidik. Oke, hari ini kita hendak main game Dying Light lagi Game zombie paling Amang suka. Pokoknya the best. Bagus banget soalnya Kita setting grafiknya dulu. Tadi mencoba stumat. Kenapa HP nge-lag? Tapi aja blur Kamu merasa kamu mati kan? Lagi ya? Hack sudah. Ini peri hack sudah. Oke. PC jadul dasar kata tapi kalau main game nomor barat kita langsung continue. Yang belum subscribe ayo di subscribe, mudahan biar dapat pahala subscribe dulu yang tambah semangat kalau video sambil ngopi kita kayak nyaman Slum, kita di slum Pakai Rais. Pagirang-layarang. Oke, kita masuk gamenya Introduce yourself to Rais. Kenalkan diri kamu, lawan Rais. Jade? Yeah, I copy. Something wrong? No, it's Kenapa, Jad? Oh iya, kita sambil nukar senjata aja lu Gimana senjata kita munduran. Ayo pandar dulu. Belum bisi metal part kita udah bisa di upgrade Baru bisa di upgrade juga. Tolong I'm doing it because if we don't get antizin from Rice, people will start to die. I met him right after the outbreak. I didn't know him for that long, but... kita berjual dulu. Benar, benda kalau dijual ini. Tidak. Kalau karya lagi duit berapa? 1.800. Ini 1.100. Tukar adalah tukarin. Udah tinggal 700 duit. He was the best, most decent man I've ever known. Langsung kita komisinya But I just want you to know Iya, turun. I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. Kita pakai langsung mana tukul tadi? Tukul legendaris. Kan. Look, Jade. Woi. We'll talk when I get back with the antizin, okay? Okay. Just come back in one piece, all right? Woi, kamu lihat grafiknya kamu liwar. Tadi dapat mati ya, suruh naik sini tak. Good. Kejauhan. Aduh. Pokoknya main game ini lewat atas atap mengaman. Sini kita mentes tukul parak sini. Kaget kepalanya. Aku sadis. Kenapa kamu jauh? Sini kamu merasakan tukul hanyar. Kamu jajak. Sana, ayo kita ke sana.
mak tinggi soalnya. Ada aja lah. Kam. Oh, banyak dalam nih. Mana kita ya? Yang napi di parak ribuan itu orang hawa. Nah, patut di map tuh. Ada musuh. This doesn't concern you. Hantam dulu lah. Wih, apa tadi? Kam, mandi kam. Kam. Buka dulu kita habis tenaganya. Ya, sikung sini, parak kam. Sini kamu parak. Tokonya karena kita. Kepala ikan. Kena. Kamani. Bisa bertunduk itu. Coba, cut. Ada mau bertunduk. Sikung masih menawak. Kacau. Kasih matian kan. Kuat nih. Kita anak mati. Darah habis. Nah, habis darah. Lengah sikung. Lawan ini pinanya nih. Tunduk sini kita. I'm right here. Let's do this. Ini menyimpat apa itu yuk? Where are you going? Landing. Apakah diimpatnya tuh? Kacau nih. Sikung orang kamnya mbak kerobutan mati sikung sekalinya. Dapat tukul lagi kita. Namanya brick hammer. Nih. Tukul besi lah. Sini kam, park sini kam. Sikung menjaga tuh, jangan kayak banjir kam. Kada kena ikam, aku bisa jurus menghindar sudah. Ikam. Antrilah sikung lah. Kam pacah kepala ikam sikung. Nih kam nyaman, napuk liur ikam. Orang ada lihat yang menghindar. Anehnya kam. Sini kam. Pernah harap melihat ke lain. Kena lagi. Kam. Tinggal sikung nah, darah kita nah. Habis. Ada kena ikam yang kena. Lagi. Kena ikam. Ada kena ikam yang kena. Ayam peragahan. Mati. Merasa ikam. Senjatanya gitu. Kejarah lu. Dapat darah. Seorang. Dapat tukul lagi kita banyak misi tukul. Kenapa orang gak mendudukan? Di sandranya. Bang juga. Balik sana. Okay, my friend. Okay, my friend. Reward at. Dapat assassin nggak? Suruhnya F6 tadi apa? Udah apa-apain nah. Assassin nih. Baiklah.
Oh, damage. Nah, damage-nya beda-beda rupanya. Nah, yang paling gandul nih. Ini kita upgrade. Lawan ini. Confirm app. Yes. Paham jadinya? Cloud drive now. Paham juga peraturan ini? Sian lo bon kamu. Lawan orang anang. Wani-wani. Oh, hibak. Mana udah yuk? Bakal lengah nih kita, roh diragap nih kan. Beluang dulu. Sana ya. Bar. Hop. Astaga, kena aja api itu. Hop. Masuk ke dalam bisnya ada apa? Nah, ada tas kosong. Ya, ada berhasil masuk sini. Sana banyaknya mobil orang nih, pasti hendak mengungsi nih. Mbak tuh macet. Mbak tuh jadi zombie Ambon ya. Apa nih? Kayu budas. Dapat duit $5. Santum nail ini bagus nih. Untuk ke sana, nanti turun sini kita nah. Oh. Mana jalannya? Situ. Hop. Okay, Rahim, I'm here. Make sure they see you and know who you are. You don't want to sneak up on them. That's a good way to catch a bullet. Siapa yang jaga tuh? Wish me luck, kid. Good luck, brother. You're going to need it. Kadang lawannya mau lah. Habis akan nano. Senjata kita nih bisa habis masa berlakunya. Di sungai yang cabut kan ya Pak? Segar juga awak, panas mana tadi dah. Kenapa naik? Don't shoot! Oh, ini nah markas Here to Rice see nah. Rice. Brecken sent me. Brecken? That asshole in the tower? Yuk, Alright, what does he want? Come to make a deal. What Masuk, kind masuk. of deal? The kind I aman make with kita. Rice, not with his flunkies. Alright, let him through. Ayo aja, aku hendak dapat Rice. Rice tuh bahasa Inggris nasi. Namun lain baras. Masak jadi nasi. Oh, markasnya kayak ini pang nah. How long have we been friends, Osman? Oh, ini Rice lah. Very long time. Ini lain. Why I'm so Itu nama pandar tuh nanya nah. that you would steal from me. Ini nih yang pertama nih. Yang kita What's your sangkut. choice? Bener turun terjun payung tuh nyiam nih yang menyerang kita nih. Or your left? Patah ke tangannya. Was that my left or your Hah? left? You have the look of the tower about you. What do you want? I'm here to make a deal. A deal. Aku hendak Fantasy no mengolah kesepakatannya. times. And what do you offer in return? Your services? Your loyalty? Perhaps I should take... Skip dia lah. Biar lebih paham. Talk to Karim. Skip. He's one of ours.
Oh, pelawang sini. Nah. Sok ya. Yuk, masuk kita. Ya, lanjut. Mau orangannya senjata lengkap ya, Kam. Mana Reis, mana bos Kam? Nih kah? Ini Karim. There you are. Dasar ngaran-ngaran bon Arab I'm Karim, nih. Crane. an American. I have an uncle Oh, there. kita Lives dari in Amerika. Texas. You from Texas? You a cowboy? I'm from Kamu Chicago. cowboy kah ya? Okay, Al Capone. We'll be in constant contact over the radio. That way I can make sure you get Kone where lain you need to cowboy. Kone Where's that anang. exactly? You're going to be climbing antenna towers and switching on shortwave radio modulators. Most Skip, do skip, that? skip. Kena pandir ya. Kena bilang kontak DRE. Oh, berarti keluar pulang gitu nih. Ada gambar duit tuh mana ya? Gak boleh tukar di sini nah. Nah, plastik. Oh, senjatanya mantap kan? Plastik. Kada denang bagus sih tuh. Oh. Kita mengontak DRL. Malah sini. Oh, keluar lagi kita nih, keluar area nih. Banyak keluar, dapat zombie. Oh, yuk, makasih. Hibak. Makasih. Sampai dah lah. Oh, di atas suruhnya ke naik. Suruh ke atas. Oh, masih ini. Roger kita nih, sinyal tenang kali. Nah, ada pesawat pulang. Just met Rise. There's no question Nah, that's ada. Suleiman. Airdrop, Guy's a airdrop. psychopath. He's gone from ruthless politician to fucking warlord. Kita ambil airdrop tuh ya. Aware of your affiliation with us. No, he thinks I'm just a guy from the tower. Ntar kok In fact, he's bergerak. making me jump Nah, through aduh, hoops lawas before he'll give me pandarnya. any antizin. Acknowledged. Continue Kita to ambil do as he airdrop tuh. asks. Remember, we need that file. Kita Great. butuh filenya. File apa kan? Nah, itu nada, nah tandanya nah airdrop. Kenapa selang bejas hujan nang kayak itu lihat ya? Bukan. Ini tuh batu api. Al Capone, you ready to do this? What exactly am I doing? Kita ambil airdrop. Communication has been pretty spotty in the quarantine. Aku hibak pulang di sini. These modulators will help boost the signal, so Rise can communicate with Outpost at the far Ada lagi reaches of the konvoy itu orang apa? Well, it's a benefit for everyone, not just Rise. Sana. Perhaps. But the Emperor must Nah, dapat monitor kita. his empire. Dapat kita. Flares, apa itu ya? Flares. Dapat darah banyak. Disaster refill. Apakah? Sana pulang kita suruhnya. Tipe aja. Kita disuruhnya ke Kareem, I'm at the first anten intel. komunikasi. If the power's not on, you'll have to Jangan diparaki, ibu buahnya building nyibak. at the antenna's base. Ada nama astronot tuh lagi nah. Naik lah kasih, kenapa kamu loncat tuh? Udah pulang bosnya tuh. Senjatanya bagus bang, gak mau kita ambil. Oh,
Turunnya lah. Kemana? Oh, ke situ. Oh. Sini lah. Apa ini? Nyambur. Macam-macam, Kam. Shouting because this fucked up infected motherfucker with guts hanging out of his sini, Kam. mouth just spit a bunch of toxic snot at me. Aduh, ada situ karang ini ya. Siapa kita masuk lawang gua? Kerebuti orang belum? Oh iya, pakai ini semalam, firecracker. Ada minyak kan lah. Kumpul orang kan situ. Nah, nyaman nih Kam, terbakar ya Kam. Ya, meledak nih kena kita juga. Untung sedikit ya darah kurang. Ini Kam, mose lo. Kam. Kena. Ini kasih. Kam. Bukan. Gue pamang lah. Ini pulang kenapa? Kan kayak orang mabuk di jalan. Jarang lo. Sini masuk sini Kam. Jauh kasih masuk. Aduh, lambat ya. Keren dia membuka lawang ya. Ada pulang di dalam sini. Banyak orangnya. Ini pulang kan. Nah, aduh, apa pulang itu? Salah mau bunyi mobilnya. Oh iya, kalau salah. Oh, tolong bar. Harus terkipik kita ya. Apa itu? Kayak suara monster lagi. Kumpul orang kan sudah mandi api. Yuk, kasih kesempatan kita. Yuk, kasih. Tutup. Kenapa menutupnya? Pada jauh sini. Jangan apa masuk. There. Power's fucking on. Hidup akan itu Jepang rupanya. Suruh naik Kam kita. Nah, senjata kita rusak Kam lo. Apaan? Baru berusak kan senjatanya. Mana pulang? Oh, ada tangga. Suruh naik pulang. Oh, tinggi tangganya. Pegang. Oh. Nah ya. Bagus Kam gambarnya, kayak kita bujuran di situ ya lagi. Mana pulang? Oh, ada item. Kasih. Nah, dapat nih disana upgrade. Kena dulu. Ada zombie juga lagi di atasnya. Orangnya kan naik juga sini. Sini pulang. Nah. Wow, untung kita sempat latihan sama Rahim. Lihai dulu. Naik kan? Halus aja jalannya. Mana pulang? Ini kah lah? Kawah. Kayak tangga rupanya nih. Nah, berelok. Sini lah. Nah, sini pulang. Ada aja zombie.
Apa ikan kau di sini? Turun sana kan. Malar ya? Ah, ini lah. Oh, shit. Kareem, someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch Besok on. keringnya nang ya. I was afraid of that. All right, head to the next antenna tower. It's not too far from there. Just use the zip line and head east. You'll see it. Nah, suruhnya ke sana pulang kita. Masih kawan naik kita nih. Naik dong lo. Kontesnya sampai ke atas apaan dapat di atas. Ini ada senjata. Siapa tahu. Wih. Mabuk rasanya. Wih, pemandangannya nih memang dasar sip. Baiklah. Nah, ada peti kalau. Oh, kamera LPG di atas sini. Ada galon. Ada apa nih? Dapat agility kita. Petinya loh. Bonus nih, bonus. Bonus kita tuh lakban budas. Mulai awal main naur di bari orang lakban ya. Wah, ada tasnya. Kosong. Dasar pengasih game ini apa juga nih? Patakan gue sana. Oh, kam. Oh. Meladu nggak ada juga. Oh, banyak makanan lah. Kenapa diambil ya? Ini ada pulang ya. Oh, di bawah ada pulang. Udah itu apa ngapam nih? Ada pulang loh. Tematis rupanya. Kayak apa kita turun ya? Astaga, gugur. Oh, dasar kada kau turun kita. Aduh, penyesalan lah naik sini. Sini kan. Nah. Tolong ya. Mana tadi? Sana. Nah, ada tali nah. Ih, kalau dipakai kita bergantungan. Mana ya lah? Sini aja sini. Mantap. Kayak bukan tentara atau juga kita. Sana. Nah, ada musuh pulang. Mantap kok, khusus. Sini kan, sikong. Ada tuh nak. Tinggal 50 darah. Oh, kam. Kena mata ikam. Orang lihai menghindar. Nah. Sikong lah, jangan baku rebutan lah. Sini kam. Culas ini betul awak. Kam. Pala ikam kena. Kadang mati. Tapi di tulang itu sudah. Kam. Kena. Lihai juga musuhnya. Kam. Wah, ini melawan ambang lah, kam lah. Tulahan nih kam. Yuk.
Kam. Ayo ya, kena habis darah. Kabur si Kam, kabur. Ayo Kam, mana Kam? Mana Kam kabur, ha? Kam, pindah santai-santai. Hidup ya. Suruhnya berganti senjata kita. Oh, ya. Kita merupakan jangan rusaknya lah. Nah, pengkor tukul kita. Tahan X jangan buruk. Wah, bagus loh. Jarah lo. Jarah dulu orang nggak. Mana udah tadi ya? Masih kong mati ya dah. Ya Pak, pukul 2. Suara apa tuh? Nah, yang rusak ini merupakan. Nah, bagus Ab. Sama. Hey Kareem, what do I do if the second transmitter's trashed? The better question is, what will you do if you disappoint Rice? And the answer is probably die horribly. Ngomong saya itu dari sikung dah. Jauh lah bisa jalan suruhnya. Sini kah? Mana jalan masuknya? Map. Jauh lagi. Udah lama. Keliling aja itu nah. Nah, jauhnya putar. Buang-buang time jalannya. Bangga. Nah. Hop. Lihai memang ya nih kabel loncat. Hop. Terus ke sana. Astaga. Dikira sampai tadi. Hop. Ini barang lo kita. Hop. Ada di mana-mana bos itu tuh kan. Sini, nanya suruh naik kita. Narak ini ulang. Kirain lagi pindah wadah ini. Kareem, I'm at the second antenna tower. Ballistic. The fence is electrified. I think someone's inside. That'll be Alexei, and probably his son Siapa Chris. kita masuknya? I find them tiresome. Don't let them stand in your way. You've got to get inside and turn on the Hop. transmitter. Kurang darah. Apa masuk lah? Dapetin lah. String apa ya string lo? Kenapa kan? Udah bisa naik. Oh, ternyata jalannya nah. Nah, tuh ada orang. What the fuck do you want? What the fuck ya? Harap ini catok ikan. Berkawa. I need to climb the tower. Why the hell Aku would you naik want ke to do atas. that? Kenapa For kan naik? Rice. He asked me to. Rice? You don't look like one of his crew.
Oh, fine. Rise, I'll just sira. radio back and tell Rise that you wouldn't let me through. What? Fuck. No, Tapi paham. I didn't. I won't do Apa this yang anymore. gawin? Will you keep your voice down? I don't care who hears me. Christoph, what's wrong with you? Kelahi berdua nih. Here. Dad, these guys are killers. Dead. Yes, they're murderers. Abah anak rupanya. That's how we stay Da- safe. Terus suruh naik. Eating too much with your mouth, Terus Christoph. mana naiknya? Start using your head or you're going to get us both killed. Oh, tuh ada tangga nah. Kita ke tangga loh. Ketutupan nggak apa kita naik? Hahaha. Ini bang. Nah, mana? Nah, hawa. Berarti harus dasar bujur harus cangkal-cangkal mencobai jangan ini. Up. Nyarang buka tangganya yang ini. Kayak yang tadi itu. Nah, ini buat tutup pulangnya. Nah, ya loh. Oh, situ kita. Wah, obor-nya iya dah. Selamat. Naik. I sure hope this fucking climb was worth it. Mana pulang lah. Kemana? Belakangan sini, kira kau kemana-mana. Akui maintil kita nih. Hop sini. Kamu. Sudah nek. Oh, hidup akan ini pulang kita nah. And this thing's still intact. Hidup Let's see if kan. it was worth the hassle. Mampir lo. Hey, Kareem, second transmitter's up and running. Is it working? Kareem, do you hear me? Loud and clear. Nice job. You know the way back, right? Right. Survivor rank up. Oh iya, kada ingat kita mau upgrade-nya nah. Nah, loading dapat. Apa? Barter tip. Oh, murah mendapat tukar ini bang. Babi. Tapi harus bolos ya, bang. Iya, namanya kita bertukar murah. Agility-nya pulang. Tenang semalam kata kita tukar ya. Nah, mantap tendangan ini maut nih. Kita baju hitam. Ini apa? Oh, benar ke kepala ada. Tendangan maut tadi yang mana? Ya. Spasi habis itu oke. Tes spasi Hello. Oh, pada kamu menyerang gitu di sini nih. Mike
ke atas pulang, kemana kita? Kena ngalih pulang turunnya nih. Beran. Pada penasaran ya lo. Hah. Apaan nih? Ngeri. Tempat mana bro? Tadi datang dari situ, mbah tuh sini. Ini kan pinanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kita gugur mati. Allah Akbar. Jangan takutan, coba lagi. Bujur dah tadi tuh, bujur sudah arahnya. Cuma tersalah picit ya. Kejingkit jalan. Oh gugur. Asli penasaran. Kena dulu lah, sabarlah. Kita sampaikan dulu ke atas. Jangan naik dulu. Ke sini lah. Nah ya, nah. Pulang nih. Sedikit ya kurang darah tuh. Bujur dah nih. Udah kita nambang dah. Nah mintil dah lah. Ya, naik, berdiri. Loncat, lu hanyar maju. Wah itu nanya. Yuk, jalan sini pulang kita. Nah, tuh besi kuningnya. Nah, asli kena kuat turun. Apaan dapatnya? Dapat itu aja, kita naik ke sini buang-buang darah. Kawat turun kayak itu. Nih, sini. Nah, turun sini. Nyarang sini, nah, aman. Nah, ini jalannya lah. Bakal menunggu kita di bawah nih. Kenapa luka? Mana kita? Sana. Oh kita kawan ini lagi yang hai apa ngeri tuh. Hai bisa bukanya. Hai kawarnya aku darah tinggal 40. Kenapa zombie bisa gini? Nah, kerancak tuh ada kalem aja. Kenapa kita naik? Mulai sini buatnya dari keluar nih. Raheem? The antennas. Brecken told me. Communication is crystal clear now. Sini. Good job. Ayo. Tell everybody.
Oh, apa tadi? Spasi lawan lah. Ah, bisa. The tower. Asik. Kamu sih parah kamu. Mau parah di kamu. Ayo. Spasi kamu. Pakong lo. Spasi Satria baju hitam kita ada. Bangga kita buatin kamu. Kenapa hijau-hijau tuh? Jangan direndam gitu. Nah, ada pulang hantu ini kan. Tenang. Buka. Ngeri. Ada kau, ada togoli. Nah. Cepat mail. Nah, ada pulang. Rinso. Kopi. Ayo. Kopi. Kau dijual. Aduh, mati gua. Kita angka ini taruh. Terima kasih. Nah pulang, Nek. Kalau atasnya kita ngeri loh tuh. Nih. Apaan nih? Peti mayat kah? Oh, peti anu nih, airdrop. Oh, banyak mayatnya. Nah. Pesan thumbnail bagus lah. Jebak mayatnya kan. Tanya rajar-rajaran. Aduh, ini lockpick. Nah, kita kada bisi. Nah, PC nah. Apa bisa main? Oh, sorry. Nah, CD. Lapnya nah. Blueprint, tulisan pen. Udah tahu. Oh, kawan memulung kita di bak sampah. Nyaman lah. Kita langsung ke target ya nah. Udah, kan ya. Lagi. Sampaikan dulu lah. Airdrop lah. Nah, ada airdrop belum? Apa zombinya di atas tuh? Oh, lain orang ini perbuti zombie. Kadang kita jurus tendangan maut loh. Ini kamu. Kejam kah? Kamu. Kamuan ibu parah ke kita. Apa kini penghukum ah. Dah palai kan. Nah, metal part tadi. Turun sini. Udah, pak lagi. Nah, tuh. Banyak duit kita nah. Dapat metal part tadi kita membujurakan yang ini dulu nah. Cek. Yes. Langsung pakai. Nih ya. Holy shit. Wah. Macam buka. Ini cari sempat lah. Kalau dapat metal part lagi nah. Ini kulkas minuman rancak nih nah. Baju Aqua, Coca-Cola nah. Yuk lakasam. Sana suruh kita. Oh, bebulik pada rice nih. Oh. Mana jangan masuk ke dia. Oh, langsung dia loncat. Is this Kyle Crane? Wants to know. My
My name is Troy. I lead a Kita ini small bakawanan, team of setelah survivors over Rice. in Sector Zero. We call ourselves the Embers. Rice Garrison. Kamu siapa? Sangar muha. Cakah lu lihat. Oh ini Rice nih. Siapa gerang muha Rice? Lempak-lempaknya itu begunting liatina. Ada konsen penggunting rambutnya. Well, you not only did the job Karim asked of you, but you made it back Mau in one hai back piece. to that. Bravo. Can I get some antizin now? Did you think I would be satisfied so easily? Tato pulang You still mah. have plenty to prove. Look, we really need the drugs. Let me have them now, and then I'll come back and do whatever. You'll get antazine when I say you get it, not 1 second before. But, as I have established, All right, fine. What do you want me to do? Kamu nak this kumapa will be aja. different from your exploits on the antennas. It will require a bit more the Spasi. Apalagi itu 45.000 apa? Get direction to the settlement. Kita batu tukar dulu. Fucking fighters can still take. Bang, nukarin. Jual kopi sekalian tadi dapat. Mana kopi tadi? Nah. Jual beretan. Oke. Berapa duit? 1.500. Kalau jualnya lah. Jaka pang berjualan lockpick. Kalau jual kita membuka-buka. Tidak tenang bagus. Ampun kita nih tuh. Mading lah. Ih bagus kan. Cocokan bisbol. Sebentar tadi juga jualannya ada dia tambah. Ini kesini kita suruh lah. Pak Karim. Ah, my friend. Oh my Rice friend. likes you. Tipe kawan kita dong Karim lah. Yeah, how? Because you are still among the living. The task at hand is as Karim. easy as can be. Rahim. You simply have to make a few pickups Rais. from some nearby settlements. Which The ones? first is... But Skip. Keluar pulang. Oke, ini cocokan bisbol dulu lah. Enak menukar. Ini tembakan siapa tuh? Hujan am. Komplek RE pulang, berarti kita ke atas kereta api tadi nih. Tinggal lah. Oke. Tinggal lah. Jaga bujur-bujur lah. Assalamualaikum. Apanya kan kecucuk seorang di situ. Kesana kita suruhnya. Yang kosong lah. Nah. Hup. Kita cabur. Yuk. Yang kaki jelas, lihat. V, mana tadi V? Paham gak? Oh, suara ribut, orang mendatangi, menribut, kejuram. Kita nih, V lagi. Paham? Ya Allah. Suruh naik kita lah. Kok dimasukin sekalinya lah. Nah udah itemnya apa nih, metal part, asik. Kita ketujuh lawan metal part. Nih senjata ini bagus sudah lihat.
Aduh, lockpick ada misi kita. Udah naik ya. Naik kita. Beneran? Jaka pang betadung di bawah jembatan situ lah. Crane here. Report. Another job for Rice. This one's pretty dirty. He's forcing me to Hebat, collect the money tapi he's orang extorting yang from a hujan udah nearby mati. village. Just do what he asks and stay close to him. Remember what's at stake. Yeah, Crane out. Crane out. Make the pickup. Japar. Japar pulang. Wheel station. Karim, Rahim. Siapa tadi lagi lah? Segala Japar ngarannya. Sana. Sorry. Oh, hitam. Jalan ke depan. Ikut apanya tuh? Senjatanya kok diambil? Kok udah makan lo? Mana lah, nggak bagus lah. Dua 24, 19. Batas mejanya jauh rupakan. Bawa kuningan ya teh. Berjikan kita, kita sematian. Sampai rusak. Apa kan? Wah, tukul double jam. Karena kita mentes lah. Tukul kuadrat. Jauh pulang jalan. Nah, airdrop. Yuk. Di atasnya. Oh, di bar tadi lah. Naik pulang suruhnya. Iya, padang hujan. Nah, di bawah nih atapnya kawas orang betaduh. Excuse me? Apa? You look at me, friend. Don't think that man is a success. No? Kenapa dicatok? But I am. Say I was. Almost every gasoline station in Haran I owned. And when they Pajar announced gua. athletics games, it was supposed to be Yang paham lah, tolongan di komen. a windfall. Apa aja kisah ini? Winning the lottery. That didn't work out. Yang kita nih sekolah pintar ini ya hasilnya nah. Haran is a decent place to Makanya nak sekolah itu belajar bujur-bujur. quad in some ways, but we got Lu main game baru tahu karuan tampuh. for the games. Kita hidup akan radio nah. Nyaman tumbur, nya diserang zombie kena. Turun lot mana kita turun sini. Wah, ngajung-ngajut belakang nih. Oh, sana pulang lah. Naik pulang kita ke atas suruhnya. Oh, Kareem, I'm by the wheel station. Took you long enough. Get the job. Karim, aku sudah sampai ya. This is just the Kan di first bawah. step. Nah, ini ya. Kunci, bro. Persuad Japar. Siapa? Ada lagi yang bawang. Oh, ini kalau lah. Kunci juga. Hai. Warung, emang ini warung sekalinya. Jualan Jasidin. Sama jualannya Donong tadi. Oh, kesini kita nah. Oh, ini Japar nih. You Jafar? Kamu Japar kah? My name isn't important. What's important is that Rice sent me, and that you owe him some money. I've never seen you before. Aku kan udah biasa melihat ikam nih. Random asshole. Fuck off. Kamu I'll tell you masalah. what. How about I break and if I You Skip, won't skip, get skip, any more skip. attitude. Mi casa su casa.
Just don't hurt me, alright? Oh, persuade. Kita nih modal disuruh menagih utang. Bayar duit kan? Bayar utang kan? Yuk. Bayar duit kan? Kamu bawa melakukannya, ha? Gundul. Apa nih? Apaan? Dicetok rekaman itu kah? Kareem, it's me. So I just threatened to break an old man's legs. And it worked, didn't it? Kenapa diambil? Next, you collect the tribute from the fisherman's village. Head east to the tunnel entrance. Their messenger always meets us there. Tunggu. Nah, parang. Kenapa mau diambil? Kenapa? Aduh, hai. Apa kan? Nah, udah gelisah. Suruh keluar pulang. Jauh pulang perjalanan kita nih. Oh. Nah, ada orang lo. Yes. How you doing, mate? I'm running errands for Rise. He wields a lot of power. He scares a lot of people. Damn right he does. Jauh masih nah. Listen, mate, time's getting short. Tawakin dulu ya. Almost out of antacid. Teman pengumpulan orang suka. Taman I'm bukan doing the best I sini can out here, nah. Brecken. I know. Itu abulanya I tuh. understand. Oh, ibak. Mistakes. Ih, I'm infected too, remember? Believe me, I'm motivated. All right. Here's hoping you can make it back to the Agak tower kurang, soon. guys. Suara yang tadi pulang. Zombie gila tadi. Tuh, jangan. Makasih. Bukan kita. Kemana? Baik. Oh, jadi kuningnya. Tadi habang di map tuh. Mun kuning berarti karena nyasar. Aman dulu kita. Ini mana ya? Yuk. Naik sih. Jangan lewat bawah, ngeri. Nah. Hop. Petinya habang pulang. Petinya habang berataan nggak apa? Yuk. Metal part lagi kita nggak? Ada guring kita semuanya. Alhamdulillah. Jauh lagi lah. Oh, parah kan? Bisa gini. Nah, sini. Ini berapa naik? Masuk ke dalam sini kah? Hai. Oh, udah lawang lah situ. Ganti senjata. Tutup. Ngeri kan? Gatal rasanya masuk sini. Epicenter. Oh, sini. Tengah. Kunci. Tutup. Kareem, I just saw something I've never seen before. This huge, bloated infected just fucking exploded. Yeah, we call them bombers. Kenapa? Some of our guys use them to kill other infected. Ngerinya. And they take out everything in a 3-meter radius. Kidding me? Keep your distance and you'll be fine. But what about the courier? Was he there? No, I didn't see anybody. Just fucking zombies. All right. You'll have to go to the village directly, I suppose. Look Jangan for a buka man kunci kan? named Gersel. Tidak ada suara zombie.
Mana suara zombie ini ya? Lockpick pulang Ih, sini mayatnya nah. Udah terhambur-hambur awaknya. Mana pulang kita lihat. Asli ngeri Buntu. Ini juga. Udah tadi nih. Oh, sini belum lah. Oh, makan apanya nih berdarah-darah? PC. Oh, kalau dihancuri PC gaming kita hancurkan. Oke, set. Nah, lockpick. Yuk, kasih kita dapat dari wadahnya. Ya, lakban terus. Cari etalase aja lagi kita nih berjualan lakban. Mana tadi ya, udah lockpick dulu lah. Sini, nah ya. Apa semalam caranya? Oh, semalam tak karasi, kada boleh dikarasi deh. Bagaimana kan, pakai perasaan. Aduh, patah bang. Makasih bijiannya bisi. Oh, nang itu suruhnya ke sana bang. Aduh, nah ini lockpick juga nah ya kalau suruhnya ke sana nah. Jalannya ini nah buntu. Salah kan menjalankan gamenya. Oh ini nih. Oh ini loh, tutup aman. Lewat pinggir kita, kena api, bapak. Selamat ya. Pas tuh, ada pulang yang meledak tuh. Apa nih bau kantut nih? Cuma kantut kan? Ya bagus, kita padang merekam. Apa bau kantut? Ada pulang suara zombie gila tuh kan. Itu yang meledak tadi. Oh ini jembatan itu nah, yang bagus tuh. Tapi kita suruhnya ke sana. Ya kita ke sana lo, ada pulang. Wih, 4 lalu aja. Lawan nih 4 lalu aja kita mengalah. Hop. Mana pulang? Sana pulang suruhnya. Nah. Kadak penjanak nih. Mangga. Ini punya mangga tuh kadak penjanak. Kita tes tendangan maut lah. Tendangan maut. Pekipai kedekam. Okay, Kareem, I'm outside the village, but there's a whole horde of infected in there. So, clear them out. We get paid for protection. Do the protecting. Apa tuh? Close the gate and clear village of infected. Oh, kita disuruh menutup. Ada pulang yang meledak tuh kan. Banyaknya yang meledak tuh lagi. Ini pulang. Bisa berlalu. Nah ya kalau zombie gila lah. Nah zombie gila ini. Sini kan. Buka. Kita naik. Apa ngeri bener ini? Mana kan? Ayo kan. Mati. Ada pulang mana? Jangan itu. Habis darah kita. Ada bisi darah. Yuk. Ada bisi darah kita naik ke atas. Mana kan? Kenapa ngerinya suaranya nih, ay?
Ya habis pistol kah, senjata apa kah, nyaman gua. Asli dasar bujur gila pokoknya nih. Nah suaranya nah. Ayo. Klik medkit tera, kau kadolah. Molotov. Kau boleh molotov kita. Medkit kau 2 buting. Nah. Oke. Molotov 2 buting. Mantap si molotov kita. Apalagi nih lockpick kau bola sekalinya. Allahu Akbar. Nah, anak panah. Apalagi kita bola anak panah ya. Ranger. Listrik kam, panahku listrik kam, sini kam bapak. Lagi belum syuting belum. Kita pakai dulu panah kesayangan. 336 ini rusak, ganti lawan panah. Nah, molotofnya nah. Pulakan juga bahannya tuh. Pakai firecracker deh. Kumpul organ gitu. Anyar pakai molotov. Kumpul. Busang nih kam, hangit situ kam. Aman. Ini kita tutup lawang. Maka dia sudah tutup lawang. Masih. Get that gate closed before one of those fuckers get inside. Hasta mati kita. Mati. Jauhnya kita mau ulang. Udah lah, guring dulu amang lah. Oke, kita sambung lagi esok lah. Amang gergitan benar tadi nah. Sudah kau menutup lawangnya, aku mati. Karena amang belajar lagi namain yang bujur-bujur lah. Kita sudah malam nih. Besok begawi pulang amang. Nggak bisa rebutan apa kabarnya, soal jadi duit. Jangan lupa di subscribe Bubuhan di Kalimantan, Papua, Jawa, Bali, pulang Sulawesi, Sumatera, pokoknya Jakarta. Beratan di subscribe lah, subscribe, di like, share. Kamu keren juga bang Pender. Langsung aja kita berpisah di sini. Jangan lupa karena yang berikutnya ditonton lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.